Ningizimu Afrika, Mzansi, sanibonani, nginibingelele kuphi nakuphi la enibukele khona-ke bakuthi-ke usuku lakho lokuqala uyithola-ke uhlangana nalo mbukiso, ngicela ungalenzi iphutha, subscribe kwi-channel, ulike ividiyo ebese-ke uciphiza i-notification bell. Wenzelani na? Wenzela ukuthi-ke ngaso sonke isikhathi mangiphosta ividiyo wena-ke bese uthola i-notification, then bese uyangena kwividiyo ngokushesha uyayibuka. Sikwi-Trend TV siyaqinisekisa-ke ukuthi-ke sikulethela-ke lolo daba olusuke lutrenda engalolo suku. Iy'ngane zakwethu endaweni-ke yaseNanda zilozinyuke njalo-ke igemegeme zokudutshulwa kwabantu. Udaba-ke oluvelayo-ke njengamanje ekuthiwa-ke laphana-ke khona eNanda endaweni-ke yaseMawoti sekudutshulwe umlisa-ke wase-Ethiopia. Siyawazi-ke sonke-ke amakwerekwere lawa-ke aney'tolo ey'gcwele-ke nje itheku lonke, kuthiwa-ke bamdubule amahlandla awu-9 bullet waphelela khona lapho. Kuthiwa-ke lo wase-Ethiopia ebekade-ke esesitolo sikababa wakhe khona-ke endaweni yaseMawoti-ke, okuyindaba-ke ezibuhlungu-ke lezo-ke bafethu. Masibona-ke iy'gemegeme ezokubulawa kwabantu zilozinyuke njalo, especially-ke abantu abasuke bebanjwa-ke inkunzi. Siya-understand-a makushawa-ke iy'gebengu mhlambe kuthiwa-ke y'shawa amaphoyisa okanye y'dubulana zodwa, kodwa-ke mase kwenzeka isigameko esifana nalesi, umuntu-ke ey'zamela ay'thole-ke esedutshulwa eseshona-ke nje kanjalo. Kubuhlungu bafethu. Make sure ukuthi uyayi-like ividiyo, uyasubscribe kwi-channel, uciphiza i-notification bell, kuzohlezi ngikhona ngikulethelake indaba ey'trendayo-ke usuku nosuku. Bafethu, asiphinde sihlangabezane kwividiyo elandelayo.